मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशयी जायत्यो चर्चा आसात. मात मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशयी आमी काय उलोवंक शकना ते मुख्यमंत्र्याच्या हातात मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री म्हणून 6 वर्सां पुराय केली. ताच्या कामाविशयी तोखणाय करपाक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. हाचो रिव्ह्यू आसा तो आमचे सरकार आसा ते डबल इंजीन सरकार आसा. आमचे जे कितें कार्यक्षमता आसा ताची परीक्षा किंवा ताचो रिपोर्ट ताचे प्रोग्रेस हें सगळें मॉनिटर केल्लें वता. आनीक आमचे वरिश्ठ आसा तो निर्णय घेतलो आनीक ही जी जबाबदारी आसा ती आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची आसा. एखादे वेळ तांकां दिसलें की आमी खंय तरी खंयच्याय सॅक्टरान भितर कमी आसा जाल्यार ते करतले. इट इज अप टू हिम. वी कॅनॉट कॉमेंट ऑन वेदर इट इज गोईंग टू बी, म्हणजे आमकां तसो अधिकार दिलो ना किंवा आमची जबाबदारी ती न्ही. मंत्री बाबूश म्हणटा सुभाष फळदेसाय खंय नंबर 1 मंत्री. See, I am not a fellow who is bidding for press frontage. I have never this thing with press. I've got a cordial relation with every pressman. But it is nothing that I basically do anything for pressmen to see that Maji Jai Jai Kar Kor Muna. If you go to see, if you had asked me this question, I would actually rate this fellow Subhash Faldesai now in number 1 position for a simple reason, because he has really done a lot as far as the social this thing for the downtrodden and for all the this thing, this underprivileged people and all this. I've done this thing. But it is sorry to say he also comes in my I think my category only. But actually, I believe he should be credited because he's really done a lot. Even Honorable Prime Minister itself has appreciated his work also.